na nika kala wa uka mambo kanini kwa kutoro kangira nkumo ngeta nkaude muntu to kamande wa kioi ngo ari solo stio kwa mantu na ngita amukuru wa to wa molo ache thambeci mumo ache tha rhythm na muntu to kelima keremo ache tha keyboard boy bonde ta nkaudi wa timu yakwa ende Nairobi studio binilete chonde academy ira nene buru studio yake wa pio to yeto kwa Johnstar kwa jikunda ine to mbura kinda wa kathigire bitu ni kujumete kwina Limaxi studio chawa imbinilete kwa Waesta Andrew Crawford ina okay na makaseti kana Meato area kaseti rea kuthilungia kala kuthilungia ida to ine to agilunga gara kiaru kuthilungeti yo to ine ni chito atumera kure kondi kwa kure tebu to atumera wa ye thilunge kyo ya o ya ra thina muno manto na kure kondi nebo ya kinya na mbeche nyingi muno manto akore kondi rimbo ndo ra thina muno akinire ndi mantu ya uthire sana ndari ngia timu yo kamande ya tabau to atirima na ntwa mo to kaibanga to ta studio to kwendete weta kuinira utukayana ndwimbo cia kacheti to kaina maruri Dira aini ba manya wantu thimuno no to bakuina bakwene aba kula me onda monere thokone re mbere tutiri manete thokone na muntu to akula muno akula no ine tambere kwa na umwaka ninde yirau to atana ba muntu to mani kenywa uti mumere ina thokone na muthaka wetu abendi ochendi we wetu na mukuru wetu wakaibi kumatiania o Longa tu ta kome chaluni saluni na muntu to Patrick ira kuno umete cement njire ito ari timu nene muno para to ina thokone ende na to tari na byombo bya kuina byo ndu tari na inya to ira kura byombo bya to myake ne to 24 23 na o ni anto be ko ba ina muno mawa ende abe ya to eta aba dikenda ba to acho na bo cheza ro akuru wimbo bo to eta o de to de bieto ito ine mero yonde bineta kithongo kirwa kibiricha timau ngobo kama chege metungu mekidori bona uko thijani bya ko bekuina na ungatira na kibara machabe kiba kwenda tamuno ya baba kiba katira ko wende ilo to ekura byombo byeto ilo ende twajire kuina ndombo cyeto rato kwenda nonto ikwari no bishani muno ya rwimbo roro wa kindawa ilo ara rwimbo romoro wa mantu amiranya mbene rwimbo rwendi muno ruringe rwimbo runda inire nonto bakubishana na rwimbo rwine to muthako mu muchoro ko muno to amuyeko aire to rwimbo akawambo yenge nayo yikirite Kemoguto ke ana kia ithe ekere amera ya mburi ndugage no maichera ria miri no ndamenya itokoro inde ro ko mwaka to muthi kumwira thikirie rawa me muntu arite mira kethe ro awiritwe na wa molelia ukona imungwana kweri na kinya rwaria aracha ro ichima kweri mira tinchobi na tenda wa cha kulevya nyambene chogerie imurungu nkatho na tuete mira mete kuma mbeja Igo inete rombo rwa murungu baba wiwe romba re nyambene ne abendi wa yaro wejire nyuma yaro akwa kwa hivyo ndio rwimbo ruro ndio nene muno ruro to amiranya mbene ilo adi na machabiki muno nto rwimbo ruro karemi ntari ndamatoka Nairobi nkeya mbwa ndiweta kureka ndi rwimbo ruu mayengo Nairobi ndore kumaki ndiye kacheti mana atandatu na 40 mayengo we kumau 640 rweto rake rwimbo inere ndira na fainda ndokomira tene tayari mkita miru nyantu bantu beto babaria mayengo ndeta mombacha roro cha indi kwa hivyo ndipo mantu ya kario mwakende kwa tuka kuina kukomenye watu kinyau ilo nde yanka ina rugo to maili 3 runge batu maira muno weku tutaribwa oina mbwa ndaribwa mbingwe are mi bonde nyambe ne itwachemenie mochemani one yo are mi mailirato niro to iberwe mechinke riranira turauo chama gweya turachiomia na mauru murungu baba thikerie romba yakwa ndukwe unda wero rete konwe ringi iromba ringi ankurombera aremi bare amwe na biachara bature bendanite twamatukire rwero rwanga intethia anto balare bona ero agimongoro anto ba mutuate injo une ba toraira to beto na kawiro bare na mapamu kore kaunto karemi kore kaunto kare au kore kaunto kare ukatumire
koro maka kuri kanzina kaumirire muchemano ywa bwithia ka yute kwendwa wari wa biachara bamira ndako bori chiri ko yantu ni ba uderwe muntu te wana njire ko muntu ora ka kuru ntedi muntu ora je kwake ndibo mantu akariu mwaka de yandu mbone ndaina ndakinya kore rwimbo runge ndaine baine to kuenda kachiendete muno ndeberare kenya mero rwimbo barwenda muno kinyori babiru kiro youtube barona rwembere kenya mero ibene turi mburu muno wa ni cha muthuro waku wengai wone ketha ruciara ruru kairira ruciara ruru aremi ni ruo ruri kuo bari wa muthio nyama ikaumbuka bare reke ni meru eye bweneo muri oyo yutinji utayuka buthiria kaburetherie mwiri ndawa cia toro bukiwa ipirito ni bwegua buthire imbi utuma wita rwimbo cia kuelimisha jamii kwethera onete gintu riu ugaita rwimbo woni karimi onto kwa ndina ruriere kwa aina yitire kwenda muri kwa nini ye nawe kia bwana inde menya ni onkarera rimwe bete ai murume takaruriga kau menya ndira rimwe betete kinya njeri nkaranthi na nkandika kinya rwimbo na niko ntumaira muno ni mukuru ntigenda mukuru ati yokaranthi ndio ndokona tikatia karimi okawete u kaunti katia kandi kati amenye ko karera na njirene ngwata wa kinya gonto kinya nto ende ndakinya nto bachi mukuru ni u ende kandi karimbo la kwa toka ko kira ngaita ibo matoka la u nandi kandi bibo matoka jole ko to kinyau ndaba ina rimbo ronge to lufa na omega mwari urero noka ukawabo no pusi kedai malayo kwenda yaringa mongo chauke uretha choka ngiletwe echumia moko wo chauke wemba gete ici cionthe iwa ere opirisa ici kabawe yekenje chu chaitani ati wewe ngwa chaitani ati wewe ngwa muthaka urero noka ukaua bu no pusi kethera ibangi ukwenda kunda ginye kechumu uretha chiore maere landani ukone meru wanaro aero yite ukona unde chiaraja ukamamela kunda pio ende ndimbo chako imwite thoi cha kwelenka ichakura muntu orema na muthuku na wakarona ibo wakara unde bamba kwa kebara to jala muno na rwimbo mukai mantu akarionto tikande bachala ende to choka tukumete kibara woni kwa mameto yumbe mema tatu chiari turanto batandatu na mbezo ndi fourth born ni muntu wabana kwetu na karimi kuina kwa ana baraba lo abade dancers bakwa na bangwati kinya kuina ndimbo zo kwene baba inge munone bainete nengi uri tuni ntobu uri muntu to amuchete ino muchete no ndiete woni ino muchete kwa mama to no ndiete na muchete anjiri kuina ndimbo chako kamukunji mawa na arakinyara akinyete mwanga kinyamenyeka muno akuina kidarire kyake yes kuina mwari unge weto ambitire chiwa kimu ukuina urimbo rokwa na tarokwa ko urimbo akuina mwana okuma weto njomo wa muno na rumo ukuina ndimbo chakora twende ndimbo rure ngari na chiwanga motorera yakwa ya uyo kinye muthianga hiki tukame tete ndimbo rwando muno rinde mono umete kinya okiri woni kore na mwari no maro choyo ndiete uraini rokuya kinya ndimbo chake YouTube weto amburenda katweria katweri mwari wa retired chief wa Ruongo location to urira ndi bondi bakuina family yonde onde ni aini muthaka wakwa atangwe garicha na ni muini weto wakefa lakini marito hapa kuia chita luminasi mantoni akuina chita luminasi ndo amodi kuata ntemenya we ni mukuru mandondo yayo ndio banayo chita luminasi kurongende no monini kinora njire kuina rende aba ne kundiko barambetete oro anto betwe baba ngete kundiko ke ndumbo ke avomi barunde bakuina kinyabo na muthaka wakwa rongo to apelesi ari kukinyawe kwa hivyo hiyo aita uru ka family ka kuina na mantu yonde karemia tete bomoya kwa hivyo kera na barinde baina mbati no tuminire bakuina ite na thina batu eta kurayo to eta Nairobi ni waba kwa bakainira inde mantu yonde tho ngomi muno ya na kibara kiuria kingi benda kwithiro kukuria muno ndimbo cia kuru chiuragwo muno chi YouTube
ukwithirwo gireta ndwimbo ciaku na ndi ora meana ndi technology rita ichenchaia ora ndi oro yokura ndakanire jire ndi chombonia mantu yo ndo ita kitha bare ni mukuru ya mantu yara yangi yara kanire yenda ko to kaberia ibacie tete kabisa ndwimbo chako chionda kege kionekana rire na nacho mite muno mbwana kuona mono na ndo bange muno pongeza te mantu muno ba mbele tere ni au tere ni au kwa hivyo muno una titengonja na muntu akethe bake robo hapo kithiti na it is good kana ibo akatobere bageta YouTube ukaandika kibara kiampo ndio ukoona ndwimbo ukoona na kadimi ndio ndo bachoka barega michezo na ndwimbo kuona muntu aita kabisa YouTube yake ndwimbo rwako rone kinyambicha na chita ndinje inteko weta lakini tabia unete amelekera ndo tuetanya koti of course tueta koti akona thina ati kuona inde mweta kanya kantuko o 14 etho atari ndwimbo yake nkuono ndi mwethia irio by the way nya ugachoa no utiona china DJ na yeto nekirite imagine ndi mwete yonga remira nkamwete yonga remira manyona nkirwa kona koti na akili iri ndoma kuthingo kompunchi rwimbo na karuina ndi muntu na akili mami wako thwania yuma ongwata kwa hivyo mantuni boya kariu nete areke ne bare kocheza ndwimbo chako ana baiba ko kuina muno generation nini ana baiditete kuina muno na ndwimbo chwe ka muchezo kibara kumarira wainire mwanka nande thirikari ira kuwata mbaru kana ne umbete kuthirwe kiona mantu ya ini serious maybe kabokeria otire akuna butire buru kinya county kinya thirikari nene utibye thwa biliona ntu aini ba utumura kwanja na muno binkera kinyana ba nini bimenyere muno wanachiacha wanachiacha ni atumira ni mbaya sana ukaino ukamenyirwo ni antu ukathira mbere yo no tibi wona ngibo lakini wenire kiani kiroma obugiba kamuchia mani ombio ugiba kamuchia mani ombio ukiakwethira ngarama kinye chaku gutumire wo kumia utiguri no wita woni kuri achiacha mbinirite na ni antu ba ba no tethio yonto munyare ngabana kwinda mwinirite kwena muntu wengana ndimo chako muno kweli ochomba kwethibu muntu wetu wanjose muntu rwaki na ndo achometi muno na muntu ndo mochaki nyingi muno kenda kwetera kampeni nimbe wimbe dhambinete uko baraba kwete njara antoba inge muno bangwa tambara menjara mantu na ndwimbo na kwa to ni nyenge batini oiba kwaile muno na muntu wetu wamantele no mwije Jakubu enda ari nyako kana mutu ati uko wa na mutu ati buru kuri muntu wetu wa Gitonga okuma gitumwari yawo ajubu Gitonga kuri muntu ndo mutu wa mutwiri ya bwana no mwije bwana mwaga muno ila ndima ni ndo bako muno bambura tinata ndwimbo ichomba kubwa na nata tumba kwevya ana ndo bado tete muno kibudi kwa hivyo mantuni abui na ya karau le kurari na mukucha kucha nyoka ntie Meru inda ora na muno ndeki zakene na no ntote muntu ora tu manto aya leo itkuri rwimbo rwako ruri mitandao ni rukuno muninza kayinda kini rutakumira ya YouTube rwimbo rwa Meru ni atote mokana mwene taru kweli Meru ne ya to tuenda te amuka na muruma we Meru ne ya to tuenda te antomo rume na muka Meru ne ya to tui tendo murume na muka na Meru te kuwa ona katero oriolo matete bangi bare akuria ari warumwa re mwa to shaka re kako rethia kuthielia mono mukonge arumwe te nyukwa kyo chiere Meru na nkuibwa ngirao ndine pini enu ne ramenyerwe kaboro ne te ka wanja na ra chanugire ala rora ine tere ko ara gacha ende ruwe ndikira na umwa tuna uno ntakairia na ruba dia baine ti umuno we itatawa ende wina wako gwita mwako akinyirira uwo na dikidio to kibaro kiampo ya menyo muno uteka tauni ka Meru kari mbitikia mbithiro antena ndo bombita aiwe nabo ndenda chakwadi ni kwatuka ndi bomba kura na ba nini mwini akenda wita kuraje ni kwatheka no wachogeria thine ana batu ni oba nini kama mtu akuna limbo rumo na rukwendwa akambara muno no kona ochogiri muno uteta kuraya mwini nenda kwatheka woine thete kuina kinya njere na kaluria kako to atimana nana tuine lakini ba meta juguru atu ni limbo kuna limbo chako njaro bakuina muno ku limbo ro to ito chemanie ana to timena kinya juguru kwa ruine na kuina njere boka ina uwa ugeya kwenda mana chite achi murungu nani mbitetie na lebuti tukulukana na ugeya ugerosi namba epasi murungu iyo amini rondi nga ikenda tuchemania iyo tuchemanie bimboru
we makancha no rubu muno ende twana bambe yoto Germany na to atirima na bonkona kan ndaina kenda baina uketha tukina twana tunini tumete cukuru na mantu yonto yo no ngwe muini muntu okuini chana kuthikiriria na mantu yonde kari mikinyo ketha tikuini chia na kuona kanya kaweta antu yonto mbete tukia twakarandea kitaka kinyo weta kuraya kinya Murungu agukiria muntu amukiria chia atumirete antu Murungu atumaira antu ukirania ukiria mutungi na Murungu na twete yewa na tweta bweya mibango ekibara niriku mibango ekwere okari mirambo na nkiuru muno yari ankona na banini bakina nkona ngatia ligachi kari myo kwa kotango kuri ngwe mwere ayendi muno ndemenda muno ngo yarimu weta family na yumo mwarimu ete aja mwarimu ngi no wethe mucho mwarimu na arimwa baingi sana yuma kana bona bonde bare arimu kana na bonde bare arimu yuma ngwiro koro litawone ana banini bateko no merita ngwe wete bui aitha kinya kwenu muno muchi kana kwa kuyo nto ndi mukuru kwina kwa kare menkia kwina kwa toko temo no kwa ina ngwe kiona nekira anto bonde batamienda itabanyiratia batona ine tomi kunguro toko ne to ni muntu banini bobaya ende lengo kwa muno ni kuona boni ndimbo chaku chekinya uwe tambero chongela ringi na kueja muno chuku mitandao ndendo kumaria to ina batu to kodi to teji manto mitandao to akara ndiko na muntu akonja kacheti mbokiche ile kacheti manaka to kudira to kwene no kwa level bidia kara rokuwa na karamu kabiki to karamu to kwa ni muntu akabendurura niki no to kurirwa ni anto betu baba muno kalemi ye no to teli mboro kwa ni ina ndina ndwimbo yana 36 136 no to mboro mboro taurwa na ingo tala ndende ite ingo tala ingo gwinera na itena Iyute madhabu. Wate ibo tumama kanchene muno itena o. 136. 136. Are nwinete. Na to ti kulunde ndiye. Ngai na rita muthini kiarene kiaruko akamukiria ri yanaire amwana tongeria Murungu eyete okutharima utire bieta cia iromba ria ku profosio ya kinya kayukia mwatetera ngari njirene reka kuthethuka birauite biaku Murungu hakunengera utethio bwaku bwinjirene mwetetera ngetu abwitha cia njira Murungu aria utinjira nyumba tura chokomboro amara nduri nayo na wachia mbeca cia kuria ngua iga ingilwa kinya ntoba wita muthini ntuko yekwe kinya bakaibwo kitwa landlord bonde bairiarire mtu akenda kibara akenda ina kiathone kiawe kana akenda ginyo go support nambe ku mtu aitana uni mtu akenda kunchapo short kambe adi badia range ko mbere siathone mbeto mu mbeto ndi MC ma wono ko bwe MC buru ngoburu kibana ko bwe MC buru mbeto ndi MC jathone bibinge na kinya bia mirano kinya bia mathiko mu mbetawa na ina tikinya ndo nture no twatetheria ntu beto manto eta boya siatho bia rochi bia chiari we kurangua ni ana mbeto ndi MC buru jathone bibinge muno mtu akenda kwata nambe kwate ne yethire nambe kibara 0720 063 8034 chokera 0720 063 8034 ndamu icho mbere turikie ndenda warie na ini bamiru na uchoka waria machabiki jaku good twambire na ini aini bamiru inkwenda obera kintu gake no tumi muno mantu na rwimbo no kuona kuri mukuru weta wa munyonyi waine rwimbo rwandika miaka 36 furirinda ne yoka kanuru yaro iyoma tukamatoka muno rwimbo tukala tushindane tongania na rainire ndira ini bamiru bakarende muntu akapochunga rwimbo rwakamenya rombo tumikeitana nake no wina rwimbo rukara kuno mwali omaro kathira lakini no wina rwimbo nto bora bore kuo luketho anto bainge muno barwata na bage ne itara kinya renge rokira wakaro rwimbo ruyaru no nto bamanto yakeya kwa hivyo bin bumba kuromba ini beto meru na ini muno anto bakomenya kuina bobo weya lakini kintu kake rio rwimbo ne kintu ketwa message wa ikiria anto rwimbo ne ni atoma rurie bamenye ni riku na atoma kinya makengere ya baine kare mindo kuona woni manto akoni mera manto athinu manto barweta tumari bakuanga tumari re thira kara windo nete kara ya muno ndona anto banto ntombo baita muchema nyobe ya kande bere ngaba ina rwimbo abatanga watire lakini ndeba ndiga thimu bambira anto tuinu onete ngwata
ndabera iteni ome ya njoka no kiri urabwa kigia tamaa niyo etumire chawe ndie rikithathi Murungu endete kuona antu baina ngwataniro na bwaromba buri amwe Murungu agabuyuriria gaciongo ndona mirahe kete ya ngwankairia nikabwa iria ambi na remi buti kwaria ambi kabetire ku yontu bukwa bwaniaeni Mujiyo te muamberi no boju na erwanga loko Kachongo ndiona muremi mpione atetemete aina kabuti aburana na chati na njaketi aromia terete thoko chube ne iturekirwe muchoma lejitare alethani tie mauru muremi areta kaura kilandi roba kawirwa muchoma leta kaura purando ema milioni na nibwo yonto nkoni arietwe kwandikwa muremi nikenda ya ciokura ritani mwene akayukia ndatunda bete cionte karimirwa bationa ne yero kuluka yero kuluka na baindiro bandikathi mu bambira nonete na nugwite ungwata imbere je muno bera akademi kambo ya jinkobera bari yanga ende tokothire na ini nera ibe tu babwita chendwimbo ina itare chumbo tumike itare raya ukamatoka kuna ntukibara kuina na bagethi machindano kwithi na baineo kwethi o machindano kana ndo me rwimbo roro akwa ri rukaino kinyana bagaba rwithire rukethwa rwina kuri kamechi njiba kethira karuo keka kau katia kau buni bunku akiri antu babo mbakuina mirongo twina ini mashabiki yake na baure mwe ntukwe mwe kareni ndona merwe na ini baba inge muno bana baba nake yo generation ya ini batu na bona na baba inge muno na bakomba kuina kwe bia tumerekanya kaboya na bakaide kuina na kuo mchezo ke mashabiki ya Kibara mashabiki ya Kibara karimia ini mashabiki yakwa fans bakwa mero mzima nindi chumba bakwira antu bono ntu nkwire mrenda ko tori mboro akoro moro ina ndo ya romantu belo batita yari na ruo na antu bombo bere Murungu akimbuga Murungu abatharime na buraba kenda cha Murungu akoni bugenda no achoka abokire iro kubero mbara kon kurombera ari minkuwa mona biashara bonde bature bendende no ndo bakona bora betambero nchapo ya manto myanya myanya. Thank you baba. Thank you Mr. Kibara. Thank you so much Mutegeri wa Wero TV ni Kibara Kiampo kakindawa mwini kuuma kagita gatene mwankanande bado ari wini neta YouTube utekekire Kibara Kindawa Kibara Kiampo Kiampo ndio huyu baba yetu Kibara ni kuma 1998 thank you so much Mutegeri wa Wero TV rona rugendo rwa Kibara mwini wendo embochi yake mero indongi mono mono kumanyambene entereire chia mutu ate jokari mubango joge karo dimbeta karimie thero na kagita gake. Thank you. Thank you.